باب 127 كرياد الصالحين يوتن كتاب آداب النوم دفتر جون يوتن في نيدي ɗoygol wal idtija'i e walagol wal qu'udi e joɗagol wal majlisi e jonde wal jalisi e joɗagol wal ru'ya e koyɗol. wiɗen toujours babu 127 ma yaquluhu ko on tigi wowlata kon non ɗum inda nawmi kasanga ɗoygol ko wolta kon si o ɗano. anil bara ibn azib radiyallahu anhuma qala wi kana lati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awasi ɓe walike ila firashi fade ka danki maɓɓe ma ka daɗɗudi maɓɓe nama ɓe ɗanoto ala shiqqil aymani ko hoore beccal maɓɓe ñamal ngal ɓe waloto ɓe ɗano. wi'aka jemma on tigi waylitorta yara ka nanoma ajjo ɗum ɗon haɗaka kono kaka beccal ñamal ɓe waloto ha ɓe ɗano e hooye mum hande kadi noon ɓe waylitiro e nder jemma ko halda e hippagol kadi. tumma kala refte ɓe maka allahumma aslamtu nafsi ilayka allah mi jonni wonki ankin fade kama wa wajjahtu wajhi ilayka mi fewtini yeeso an gon kama wa fawwadtu amri ilayka mi yowi fiyaki an ɓen kama wal ja'atu zahari ilayka mi ɓaari ɓawo an gon kama rahbatan wa rahbatan ilayka ka lerɗugol e ka yiɗugol faade kama la malja'a wala manji minka illa ilayka takkorgal ala sorirgal ala daɗirgal ala immorde ma sona faade kama kadi amantu bi kitabika mi gomɗini deftere ma alladi nden anzalta nde jippinɗa wa nabiyaka e annabajo ma alladi on arsalta mo nelɗa. rawa al bukhari bi hada lafse fi kitabil adabi min sahihihi. wa anu ƴettama makko qala wi qala li wi anila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida atayta heko an si a ari madja'aka ka place ma walagol fatawadda salligo taw si waloɗa wudu aka li salati no salligortano fi julgol net ta wala salligake de to makka je refti walora ala shiɓikal ayman beccal ma ñamal ngal waɓul wi'a koko feƴƴi ka hadise dow ɗon nane wa dakarana o janti sifa o hadise sifa o duwamo feƴƴuɗen ɗo nane net koni to wa fi no ɓeyditi on wajal hunna waɗa ɗiɗo konnguɗi akhira ma taɓolu sakkitorde ko wolɗa kon ko wolata kon si anda sa woli ɗa gayni goɗɗo tuggima kadi haala a jaabike haray ko ya fillito kadi ko ɗum ɓuuri moƴƴude muttafaqun alayh. wa an hudayfata radiyallahu anhu qala wi kana annabiyu laatike annabajo sallallahu alaihi wasallam ida akhada si o jogitike madja'ahu walorde makko nden nelele jemma waɗa yadahu soke o makko ngon tahta khaddi kale jaɓɓuɗe makko ɓe mana awluto jungo makko ñamugo tumma ɓullu refteɓe maka bismika allahumma amutu wa haya allah ko indema mi wurirta ko indema mi mayrata. wa idha stayqaza si o fini qala o maka alhamdulillahi alladi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. min yetti allah oɗo immintinɗo men ɓawo men mayino maydeta sokere nde ko faade ka makko woni ruttorde nde woni sakitorde nde woni immitorde nde. rawahu al-bukhari. wan ya'ish bun taqfata ma ɗum tihfata al-ghifari radiyallahu anhuma qala wi qala abi ben ammake baynama ana to mande tawno min tun modu taji on miɗo walade fi masjid ka julirde ala batami ka hore dambi mana miɗo walade mi hippo ida rajulun tawi yo gorko yuharrikuni mo tappalan waylitiral birijili ko ngal makko ngal fa qala inna hadihi daf'atun andu ndi mbaldi ɗo ko mbaldi yubghiduha Allah ndi Allah monani ndi Allah tikkani goɗɗo walortani gorko. kala wi fa nazartu mi ndaari ko gorko homboni fayda rasulullah tawi jaɓe ko nelaɗon sallallahu alaihi wasallam woni wadde ɗum. rawahu abu dawud bisnadin sahihin. gorko walota ko hippo ko yo beldoro becce makko ɗen ma o ajjo wono woniri kadi sonnajo kadi labaka nde o ajjoto kan kadi ko yo hippo o beldora becce makko ɗen. wa nabi hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi ko ƴetta ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man qaada kala jooɗiɗo maq'adan jonde ha o immi lam yadhkurillah ta'ala jantaki indalla nden fiye mum kanat nde laatoto alayhi e makko min allahi morde Allah ta'ala to ɗon tiratun ko ɗum wiyete mone awa o heɓoto ka alegol nden jonde ɗo alegol nde wontanaymo perdi minse ko ɗum wiyete tiratun ko minse on faami ka ko ɓuytagol moƴƴere ko man ittaja kala waliɗo mustaja'an e mbaldi makko nin kadi la dhkurullah jantaki indalla men ta'ala to ɗon fihi e mbaldi ndin kanat ndin mbaldi ɗon kadi latantomo alayhi e hoore makko min allahi morde kala tiratun kadi perdi.
rawa Abu Dawud bisnadin hasani attira to ɓe firan nden ko wiyete perdi ɓe kasiri ta'i sabu ko ta on waɗa kon poccal ley min fawko e dow waye ɗum an naɓu soko ɗuytagol moƴƴere wa qila wi'ama attabi'a ɓe mana ko wonanaymo mere tu wonanamo firdi wonanamo tampere wallahu a'la wa a'lam.